Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo uThixo wamazulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. The reason why siphila kuze kube lamhlanje thina siyizona ukuthi kwaba khona owavuma ukufela mina lawe, ukuze mina lawe singafanelanga siphile. uJesu indlela yesiphambano wayihamba, ezami lezakho zaxolelwa zonke. Haleluya. Nxa singena enkonzweni yelizwi, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo. Wena osibekezelelayo usinikeza amathuba, siyazehlisa esihlalweni sobukhosi, sithethelele Nkosi ukonakala kwethu, sithethelele ukwenza kwethu lemicabango yethu, sihlambulule konke ukungalungi. Babo ingcwele, nanti ilizwi lakho eliphambi kwethu siza kufunda kilo. Sicela usitolike ilizwi lakho, bese usiyasinikeza njalo ingqondo kamoya eyiyezwisa kwakomoya. Nxa sokupheleliswe konke, sisindiseke umusa ongakavalwa. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, lizakhumbula ukubana sisebhukwini likaRomans, uRomans chapter 3. Ngaphansi kwesihloko esigijima ngaphansi kwaso esithi sona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi khona sigcine sibheka amavesi amabili, uvesi ngu9 kaRomans chapter 3 lo verse 19 kaRomans chapter 3, lapho uPaul athinta izinto ezimbili ezingaphansi kwazo. uPaul uthena kuverse 9 kaRomans chapter 3, singaphansi kwesono, singaphansi kwamandla esono. Abesesithi yena kuRomans chapter 3 verse ngelika 9, singaphansi kamandla womthetho. So we need deliverance from both umthetho lesono, ngoba as long as singaphansi kwesono, singaphansi komthetho, yibhomu bathandekayo, yibhomu, ingozi ukuthi isoni sibe ngaphansi komthetho. Namhlanje ke sizabheka uRomans chapter 3 ivesi ngelika 20. Ifundeka kanje, ithi yona ngakho ke kakho oza kuthiwa ulungile emehlweni akhe ngokugcina umthetho, kodwa ngomthetho sibakwazi isono. Ngiyayiphinda njalo ukuze uyizwe kahle. Ithi yona iBhayibhili, ngakho ke kakho ozathiwa ulungile emehlweni akhe ngokugcina umthetho, kodwa ngomthetho siba lakho ukwazi isono. Haleluya. Namhlanje bengikhulumile last week ukuthi sizabheka ukuthi why the law was given. uNkulunkulu wanikezelani umthetho? Phela ungafunda ku-Old Testament, uhambo lwamo-Israyeli besuka eGibhite bahamba ngendlela ebhodayo. Ungabheka imephu yase-Middle East uzomangala, ngoba uNkulunkulu wabaqondisa kwenye indlela ebhodayo. uNkulunkulu kazange abakhuphe straight to the promised land. Wangena labo phakathi kwezintaba, heading toward the Mount Sinai, eqonda entabeni yeSinai, kulapho abanikeza khona umthetho. Umbuzo uthi wona, why did God give the law? uNkulunkulu wanikezelani umthetho? Ngumbuzo okumele uzibuze wona, ngumbuzo okumele siwuphendule namhlanje. Ngoba madoda, la nxa umthetho uke wanyathezelwa phansi, uSathane ezama ukuguqula izikhathi lomthetho ngesikhathi seDark Ages, uNkulunkulu wawubisela umthetho ebandleni lakhe. God has restored the law in his church. Silawo umthetho namhlanje. So sifuna ukubuza ukuthi, kanti bathandekayo, sifuna ukuphendula ukuthi khona uNkulunkulu wanikezelani umthetho? Phela siyabona ukuthi lanxa umthetho uke wanyathezelwa phansi wafihlwa, but uNkulunkulu uyawubisela ebandleni lakhe. So yikwini okubaluleke ngomthetho? Ngiza kunikeza ke izizathu ezintathu ezabangela kumbe
uNkulunkulu wanikeza umthetho, kumbe izizathu zokuthi uNkulunkulu wanikezelana umthetho. So number 1, isizathu sakuqala yilesi: uNkulunkulu kazange asinikeze umthetho ukuba sisindiswe ngawo. Never. Bamba khona lapho. iBhayibheli lakho nxa ulazi kuhle, akukho levesi eyodwa eBhayibhelini from Genesis to Revelation ethi uNkulunkulu wanikeza umthetho ukuze abantu basindiswe ngawo. Hayi, ayikho ivesi enjalo. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wanikeza umthetho ukuze sazi isono. Romans chapter 3 verse ngelika-20 siyifundile, ngiyayiphinda futhi. Ithi yona, ngakho kakho ozathiwa ulungile emehlweni akhe ngokugcina umthetho, kodwa ngomthetho siba lakho ukwazi isono. iBhayibheli yala madoda, ithi uNkulunkulu akasinikezelanga umthetho ukuba siwugcine sisindiswe. Hayi, iBhayibheli ithi yena umthetho ngowokusitshengisa isono kuphela. Ngamanga afundiswa ngabanye, bathi bona uNkulunkulu wazama ukusindisa abantu ngomthetho kusukela kuMose kusiya kuJesu, kodwa umthetho wahluleka, then God introduced grace. Bathi uNkulunkulu waqala wazama ngomthetho, then kwathi sokwehlule umthetho uNkulunkulu waseletha umusa. Bathandekayo, this is not biblically. Laba abantu bahlukanisa iBhayibheli ngezigaba, kodwa madoda, ngokwevangeli leBhayibheli kulendlela eyodwa yokusindiswa komuntu. From Adam to the last person, there is only one way that man is saved. It is through the grace of Christ. Sisindiswa ngomusa kaJesu kusukela ku-Adam uze uyefika emuntwini wokugcina ozaphila emhlabeni. Akulandlela ezimbili ezintathu zokusindiswa kwethu, kodwa indlela iyodwa. Sisindiswa kuphela through the gospel of our Lord Jesus Christ. Lokhu kumele ngikuchasise madoda. Umthetho kawuzange wanikezelwa ukuthi usisindise kumbe sisindiseke ngawo. So ungazami ukusindiswa ngomthetho. Zwana ukuthi uPaul wachiyetheni ku-Galatians chapter 2 ivesi ngelika-16 uthi na siyakwazi ukuthi umuntu kalungiswa yikugcina umthetho, kodwa yikukholwa kuJesu Kristu. Ngakho ke lathi futhi sibeke ukukholwa kwethu kuKristu Jesu ukuba silungiswe yikukholwa kuKristu, hatshi ngokugcina umthetho, ngoba kakho ozalungiswa ngokugcina umthetho. Galatians chapter 2 ivesi ngelika-16. Zwana ukuthi uthini uPaul kuvesi 21 kaGalatians chapter 2 uthi, kangiwudeli umusa kaNkulunkulu, ngoba nxa ukulunga kuzuzwa ngomthetho uKristu wafela ize. Zwana uPaul uthi na kangiwudeleli umusa kaNkulunkulu, ngoba nxa ukulunga kuzuzwa kutholakala ngokugcina umthetho uKristu wafelize. Inhlamba yona leyo bathandekayo, nxa usithi wena uzasindiswa ngokugcina umthetho, utsho ukuthi uKristu wafelize. Bathandekayo, kumele sikholwe kuJesu ukuze silungisiswe ngokukholwa, hatshi ngokugcina umthetho, ngoba ngokugcina umthetho kekho ozalungisiswa. Ngifuna ubambe lokho. Okungolunye uhlupho lwethu njalo. uNkulunkulu akazange anikeze umthetho ukuba londoloze usindiso lwethu kuJesu. Hayi, uNkulunkulu angakusindisa akasho ukuthi kuwe uyabona senguthethelele manje sokumele ugcine umlayo wami. Hayi madoda, akuseli ivangeli leBhayibheli leli, akukho eBhayibhelini lokho. So number 1 bathandekayo, uNkulunkulu akazange asinikeze umthetho ukuba sisindiswe ngawo, futhi uNkulunkulu akazange asinikeze umthetho ukuba sibhadale usindiso lwethu. Hayi, uNkulunkulu akasinikezelanga umthetho ukuthi siwugcine sibhadale usindiso lwethu. Hayi madoda, umbuzo usamile. Nxa kuyikuthi uNkulunkulu kasinikezelanga umthetho ukuthi sisindiseke ngawo, then why God gave the law?
phela umthetho wanikezwa ngemva kweminyaka engu-430 uNkulunkulu ethembisa u-Abrahamu nenzalo yakhe usindiso oluyisipho. Umbuzo uthi njengoba isithembiso sasesikhona, then why the law was given? It was never for salvation, never to maintain salvation. Then why bathandekayo? Isizathu sesibili, umthetho wanikezwa ukuba sazi isono. Bathandekayo, isono sifihlakele bathandekayo, kumele sambulwe sibe segcekeni. Ukuze sambulwe sicace egcekeni, uNkulunkulu wanikeza umthetho. So isono singumkhohlisi. uJeremiya 17 ivesi ngelika9, iBhayibheli lithi inhliziyo iyakhohlisa futhi imbi kakhulu ukwedlula izinto zonke. Ngubani ongayazi na? Inhliziyo iyakhohlisa madoda, futhi imbi kakhulu ukwedlula izinto zonke. Ngubani ongayazi na? So isono sicachile, isono sisenhliziyweni. So bathandekayo, God has to expose sin. uNkulunkulu kumele ambule ukuthi kuyini okuthiwa yisono. Yikho phela uNkulunkulu wanikeza umthetho ukuze atshele umuntu ozitshaya olungileyo ukuthi nxa ufuna ukwazi idefinition yokulunga lesono, bheka umthetho. Nxa ufuna ukwazi ukuthi isono kuyini, nxa ufuna ukwazi ukuthi ukulunga kuyini, bheka umthetho. uPawulu uyayazi indaba le bathandekayo. Uyabona uPawulu ngumJuda, wakhuliswa ngemfundiso yakibo yesiJuda. Wakhuliswa ngemfundiso ethi yona umuntu angasindiswa ngokugcina umthetho. Babengazwisisi umthetho lanxa babewazi, babengazi ukuthi ngowani umthetho kuwo. Zwana ukuthi uPawulu uthini kuRomans chapter 7 ivesi ngelika9. Uthina mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho, kodwa kwathi ekufikeni komlayo isono savuka saphila, mina ngafa. Zwana ukuthi uthini uPaul, ngiyayiphinda futhi. Uthi mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho, kodwa kwathi ekufikeni komthetho isono savuka saphila, mina ngafa. uPaul uthi umthetho usufikile, sengikuzwisisile ukuthi umthetho ngowani, isono savuka, mina ngafa. Umthetho engangifundiswe ukuthi uyindlela yokusindiswa waba yindlela yokufa. Ngamanye amazwi uPaul uthena ngananzelela ukuthi nxa sengizwisisa umthetho ungitshela ukuthi ngiyisoni. Abantu abanengi ungababuza ukuthi isono kuyini, baza kutshela ukuthi yikwenza kubi. The definition of sin by definer nge-act. They define sin as an act. AmaJuda babeluhlupho olufanayo bathandekayo, babefundiseni ukuthi isono siyikwenza kubi. Therefore nxa ungenzanga kubi, you are not a sinner, you are a saint. Babesithi nxa ungakaze uone, nxa ungakayenzi okubi, wena awusosoni kodwa ulungile. Zwana ukuthi uPaul uthini kuRomans chapter 7 ivesi ngelika7. Uthi ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Uyala uPaul uthi ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini, aluba umthetho ungachongo ukuthi ungahawukeli. NguPaul bathandekayo okhulumayo. Uthi yena ngakho sizathini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini kungesiwo umthetho, ngoba ngangingayikwazi ukuthi kuhawukela ngempela kuyini, aluba umthetho ungachongo ukuthi ungahawukeli. Bathandekayo, ukuhawukela akuthintani ngitsho lokwenza. Hayi, ukuhawukela is a cherished desire, yizindlo zenhliziyo. uPaul uthi yena akudingi ukuthi uze wenze okubi ukuthi kuthiwe wonile. Isono kasenziwa. The moment you cherish a sinful desire, you have already sinned. Madoda, isono sijulile kakhulu, isono sisenhlizweni.
isono yilokhu umuntu ayikho khona ngaphakathi kwakhe. Yikho phela uJesu wayekhuluma ngakho kuMatthew 5 sike sakuthinta emalangeni adlulileyo. uPaul ufuna siyibambe kuhle indaba yesono, uyaphinda kaningi. Zwana uRomans 5 uvesi ngelika 20 uthini uPaul? Uthi yena umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho kwanda khona isono umusa wanda kakhulukazi. Hey madoda bazalwane, God never gave the law to solve the sin problem. Uyibambele uNkulunkulu kazange anikeze umthetho ukulungisa uhlupho lwesono, kodwa the law came that sin may abound. Sanikezwa ukuba sazi isono, ukuthi isono siyini emehlweni kaNkulunkulu. Esijulile isono, sidlula khatshana ukwenza. Isono sisenhlizweni phakathi bathandekayo. Isono sisenhlizweni. Ngamanye amazwi, sonke madoda sinohlupho. Yikho uPaul akutsho kuvesi 17 kaRomans chapter 3, thina sonke singabokufa, ngakithi kusekufeni lapho esikhona ngokwemvelo. Asinadabu lapho madoda yokubaleka ngokugcina umthetho. Kasinadabu lapho yokulungisiswa sibalekela ukufa ngomthetho. Kodwa the only way we can escape bathandekayo is by Jesus Christ. Indlela yokubalekela ukufa okwalethwa yisono nguJesu kuphela, kuyikukholwa kuJesu kuphela. So nxa sesivala bathandekayo, sizaphetha ngokubheka isizathu sesithathu ukuthi kungani sanikeza umthetho. uPaul uyachaza kuRomans chapter 7 ivesi ngelika 13 lo 14. uNkulunkulu wanikeza umthetho ukuvumbulula isono lapho esicatshe khona, ukusiquphula empandeni zaso enhliziyweni. Wathandekayo, umthetho uyakuvula amehlo ukubonisa ukuthi wena lami sinjani ngaphakathi. Phela amaJuda babeqina kakhulu ngokugeza izandla bengakadli. uJesu uyabatshela ukuthi madoda, lanxa ungazihlambulula ngaphandle ugeza izandla ube lesepa eningi, kodwa ngaphakathi sibolile libabi, akulanto enhle ngani. So uthi uPaul kuRomans chapter 7 ivesi ngelika 13 lo 14 uthi, kanti lokho okuhle kube yikufa kimi na? Akunjalo. Kodwa ukuze isono sibonakale siyisono, saletha ukufa kimi ngalokho kwakukuhle, ukuze kuthi ngomlayo isono sibe yisono esipheleleyo. Siyakwazi ukuthi umthetho ungokamoya, kodwa mina ngingowenyama, ngathengiswa esonweni njengesigqili. Uthi siyakwazi ukuthi umthetho ungowomoya, kanti mina ngingowenyama, ngithengisiwe njengesigqila esonweni. Uyayizwa yini indaba lapha bathandekayo? Kambe umthetho ususembulile yini isono enhlizweni yakho? Usubonile yini ukuthi uyisoni, ukuze umemeze kanye noPaul kuvesi 14 chapter 7 ukuthi siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kanti mina ngingowenyama, ngithengisiwe njengesigqili esonweni. Kuvesi 18 chapter 7 uPaul uqhubeka athi yena, ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala kimi okuthi imvelo yami elesono, ngoba ngilesifiso sokwenza okuhle, kodwa angingeke ngikufeze. Not anything good dwells in me. Akukho kuhle okuhlala kimi. Mfowethu, dadewethu, kambe umthetho usukuvezile yini ukuthi uyisoni wena ngokwemvelo? Vela kulanto enhle ngawe. Ngaphandle kwalokho phela nxa uzitshaya umanompola, uzitshaya umuntu ongcono, uthi I'm bad, but not that bad. Hayi bathandekayo, you are that bad. Madoda sibaba, sivumeni ithemba lethu sonke nguJesu Kristu kuphela. Ithemba lethu sonke amaJuda labezizwe likuJesu.
ngifuna ukukhuluma izinto ezimbili before ngivala. IBhayibheli kuRomans chapter 3 lithe lona singaphansi kwesono uverse 9 njalo singaphansi komthetho verse 19. Nxa ungahlanganisa isono lomthetho libhomo bathandeka, yingozi, yikufa. Akulahlupho ngokuba ngaphansi komthetho as long as ungela sono emvelweni yakho. Ngamanye amazwi kwakungelahlupho ukuthi uAdam abe ngaphansi komthetho before isono singene. Akulahlupho ukuthi imihlaba engawanga lezingilosi zibe ngaphansi komthetho ngoba imvelo yazo ayilasono. Imvelo yothando iyahambisana nomthetho kaNkulunkulu. Kodwa madoda, ukufaka umuntu wesono ngaphansi komthetho yingozi enkulu. Ngizakutshela isizathu. Isizathu 1 Corinthians chapter 15 iverse ngelika 6. uPaul uthena udonsi lokufa yisono, lamandla esono ngumthetho. Ngamanye amazwi umthetho unikeza isono amandla legunya lokubulala. Ngamanye bathandekayo, umthetho unikeza isono amandla legunya lokubulala. So wena ungathi uyisoni ube ngaphansi komthetho, umthetho loyana unikeza isono amandla ukuthi wena ufe ubulawe, ngoba umthetho ijustice. Umthetho uthi na give the culprit what he or she deserve, mnikeze lokho okumfaneleyo. So mina lawe mhlobo wami sifanelwe yikufa. So kuyingozi ukuthi umuntu wensono, umuntu olemvelo yesono abe ngaphansi komthetho, abe ngaphansi kwesono, abe ngaphansi komthetho, ngoba umthetho unikeza isono igunya lokubulala. So wena nxa ungaphansi komthetho uphinde ube ngaphansi kwesono at the same time, then uyabe ungaphansi kwesiqalekiso lokulahlwa ngumthetho, okuyingozi enkulu. So bathandeka, ngifuna ukukunikeza indaba ezimnandi. Ngeke sikhulume ngayo siqede namhlanje, hayi, kodwa ngizokuhlephunela mbijana. Uchapter 6 kaRomans uyasitshela ukuthi sikhululwa njani lokuthi sikhululelwani ngaphansi kwesono. Kuchapter 7 kaRomans uyasitshela uPaul ukuthi sikhululwa njani lokuthi sikhululelwani ngaphansi komthetho. So chapter 6 kaRomans uPaul uyasitshela ukuthi sikhululwa njani lokuthi sikhululelwani ngaphansi kwesono. Kuchapter 7 kaRomans uPaul uyasitshela ukuthi sikhululwa njani njalo sikhululelwani ngaphansi komthetho. So madoda, kumele sikhululwe kukho konke isono lomthetho. We need deliverance from both. Sidinga ukukhululwa ngaphansi kwamandla esono, verse 22 Romans chapter 6, ukuze siphile impilo engcwele. Nxa sesikhululwe emandleni esono siba yizigqila zokulunga kuNkulunkulu. Ekukhululweni sithola ubungcwele, umphumela yimpilo engapheliyo. Ngaphandle kokukhululwa ngaphansi kwamandla esono ngeke siphile impilo engcwele. Romans chapter 7 verse 6 abesethu Paul, kodwa khathesi ngokufela kulokho okwake kwasibopha sesikhululiwe emthethweni ukuze sikhonze ngendlela entsha yomoya, hatshi ngendlela endala yezimiso ezilotshiweyo. Ngamanye amazwi ukuze sikhonze uNkulunkulu ngothando, sikhululwa ukuze sikhonze uNkulunkulu ngothando, hatshi ngokwesaba. Ngoba wonke ophila ngaphansi komthetho uphila ngokwesaba, kodwa ukuphila ngaphansi komusa kuthi ukuphila ngentokozo, uthando lokubonga. So bathandekayo, sengivala, ngifuna ukukukhumbuza manje, sike sadlula phezu kaRomans chapter 1 uverse ngelika 16. Uthini uPaul lapha? Uthi ngangilamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindiswa kwabo bonke abakholwayo, kuqala amaJuda kulandele abezizwe. Ngamanye amazwi ivangeli ngelabantu bonke, alikhethi muntu. Why? Ngoba uPaul uthi sonke singaphansi kwesono,
njalo sonke we are guilty under the law. So madoda, wonke umuntu uyalidinga ivangeli, and ivangeli likhona bathandekayo ngelabantu bonke, akulandaba ngumJuda loba ngowezizwe, sonke singaphansi kwamandla esono. Umthetho ukhona to prove the point. Umthetho uyasivezela ukuthi akulanto enhle ngathi kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni. Ngamanye amazwi bathandeka, uverse 19 lo 20 kaRomans chapter 3 ubalulekile kakhulu, njalo kumele siyibambe ngoba yikho kusenza samukela ivangeli. Nxa ususazi isimo sakho, ususazi uhlupho lwakho. So bathandekayo, umuntu yisigqila sesono. Lalobu wazi umthetho, lobu umthetho uke wawufunda kumbulawo, ngeke uzisindise, ngeke ukusindisa umthetho. Umbuzo engicina ngawo nxa ngivala ukuthi kambe umthetho uwenzile yini umsebenzi wawo empilweni yakho? Ngizakutshela nginduna yezoni mina lami. Ungacabanga ukuthi ngizitshiya ngaphandle. Hayi, lami ngiyisoni madoda, ngidinga ivangeli. I'm not a saint bathandekayo, kodwa ngiyisoni. Lami ngidinga ivangeli, ngidinga ukukhululwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomusa wenkosi yethu uJesu Kristu. Kulapho umthetho usukuthulisile owamukela khona ivangeli. Nxa usazethemba ngeke uthokoze kuJesu Kristu. Bathandekayo, kungumthandazo wami ukuthi umthetho usebenze kuwe, usebenze lakimi. Hayi khathesi kuphela, kodwa impilo yakho yonke umthetho ukhona ukukukhumbuza ukuthi siyizoni 100%, sisindiswa ngomusa. Siyambonga uNkulunkulu ngomthetho bathandekayo. Nxa umuntu elahla umthetho akasalidingi ivangeli. Sidinga umthetho hatshi ngoba sifuna ukusindiswa ngawo, hayi, kodwa ukuze umthetho usivezele ukuthi sibabi, akulanto enhle ngathi, therefore siyamdinga umsindisi. So madoda, asitshumayeleni umthetho ngendlela efaneleyo, kasitshumayeleni umthetho ngendlela esikhomba kuJesu. Yikho phela okutshiwo nguPaul kuGalatians chapter 3, kungumthandazo wami ukuthi imilomo yonke ithuliswe, sonke sizibone ukuthi siyizoni, bese sithi pho senze njani. Bese ngikutshela ukuthi yamukela umusa wakhe, ufumane umqhele, uyibambe khona lapho bathandekayo, uyibambe khona lapho. Number 1, umthetho asiwunikezelwanga ukuthi sisindiseke ngawo, asiwunikezelwanga ukuthi ulondoloze usindiso lwethu kuJesu. Hayi, umthetho asiwunikezelwanga ukuthi sithi retain our salvation. Hayi, umthetho sawunikezela ukuthi sazi isono, sazi ukuthi isono siyini. Umthetho sawunikezela ukuthi isono sicace, sibe segcekeni. So bamba lapho umthetho bathandekayo, kasiwugcini ukuze sisindiswe. Hayi, kawugcini umthetho ukuze usindiswe wena lami, kodwa sigcina umthetho ngoba sisindisiwe. So umthetho ungcwele, umthetho ngwakomoya, udinga abazelwe ngumoya ukuthi bawugcine. Waziwa inhliziyo yakomoya ukuthi umthetho ugcine kanjani. So umsebenzi kamoya oyingcwele ukuthi ukugcinela umthetho. Ngiyakunxusa mfowethu, dadewethu, ngiyakunxusa gogokhulu, ngiyakunxusa mama, ukuthi uzokwamukela uJesu, uzalwe ngokukamoya, ukuze uJesu aphile enhlizweni yakho, akugcinele umthetho. Ungazami ukuthi ugcine umthetho ukuze usindiswe. Lanxa ungaze ugcine, kawusindiseki. Umuntu usindiseka kuphela ngenkonzo yegazi likaJesu elachitheka emthini waseCalvary. Wena lami sidinga kuphela ukwamukela uJesu ngokukholwa, bese siyamukeliswa uJesu enhlizweni zethu, bese sinikeza ukukholwa kukaJesu okuyikho okwazi intando kaJesu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, woze uyamukela uJesu njengenkosi lomsindisi wakho, ukuze nxa uphile ngokumthanda uJesu. Umthetho lentando kaJesu kuspringe spontaneously, kuphume, it should originate from within, kufuqwa luthando oluzuze esiphambanweni. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, woza sikhuleke nxa vuma ukuthi uyisoni, bese uyamukela uJesu olungileyo
onguye okwazi kuphela ukusindisa impilo yakho. Ungavumi ukuphila impilo yona le uyiphila ungelathemba. Emhlabeni kunzima, kunje nje asikwazi ukuthi silala nini. So umnyama lo moya nxa kusasihlangene kunje, zwana yamukela uJesu, usindiseke umusa ungakavalwa. Ungaphili impilo engelathemba mani. Phila impilo efihlwe kuJesu. Ngiyakhuleka mfowethu, ngiyakhuleka nxa uvuma dadewethu, asikhuleke ndawonye. Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ilizwi lakho oselifakaziwe phakathi kwethu. Nkosi othandekayo, siyakuvuma ukuthi usisindise. Siyavuma ukuthi siyizone. Siyabonga ngokusinikeza umthetho oyiwo sivezela isono ukuthi thina siyizoni ngokwemvelo. Nxa sisenza okwangakithi, sidinga ukukhululwa ngaphansi kwamandla esono, sikhululwe ngaphansi kwamandla omthetho ngenxa yomusa kaJesu. Sikhulule baba oyingcwele. Utshilo elizwini lakho wathi wena nxa indodana ilikhulula, okutsho ukuthi nxa sikhululwa nguwe, sizakuba ngabakhululekileyo impela, sizakuba ngabakhululekileyo uqobo. Sikhulule baba, sibe ngabakhululekileyo njengokutsho kwelizwi lakho. Salamukela ilizwi othe sizakhululwa yilo. NgoJesu siyakhuleka. Amen.